twongeye kubasuza mwese mukurikira ibiganiro tunyada tubategura ndetse n'ibyo tubagezaho umunsi ku munsi. Of course ni inyandiko media, ariko aka kanya twaje kuri wa muyoboro wacu mushyashya mu gukorera subscribe mu liking muri ama video yacu. Ni inyandiko sports, currently niyo turi gushyira ibiganiro bya sport mu bikurikirane, ariko kandi uyu munsi tubazaniye iki rero, tubazaniye transfer zo muri Nyamukandagira mu kibuga cy'ikasi mitutu. Tubazaniye kandi ikipe ya Rayon Sport, transfer ze kugenda zivugwa mu ikipe ya Rayon Sport Murera. Ni byinshi mu ijoro ryakeye, umukino wo mu gikombe cy'isi uzaga ikipe ya Brazil n'ikipe ya Maroc bayita Atlas Lions n'ikipe ya Seleção muri Brazil yarangiye ari igitego kimwe kuri kimwe. Ni igitego mu by'ukuri cya Vinicius cyaje cyishyura icyo Maroc yari yabonye ku munota wa 18. Byose turi buze kugenda tugarukaho rero, ariko by'umwihariko turaza kwibanda kuri transfer ziri kugenda zivuza ubuha. Ikipe ya APR yabigiye gukubitwa gapapu n'ikipe ya Simba, cyane ko myugariro w'ikipe kapiteni w'ikipe ya Cyisi Mazembe Engrebel muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aka kanya ari mu bidarubindi cyangwa se muri jomere z'ikipe ya Simba. Ese iyi APR ishaka kugera mu matsinda cyangwa ishaka gushyira ikirenge cyabo no kwandika izina rya mu makipe akomeye muri Afurika, iraza kwemera ko bayikubita gapapu? Ibyo byose nibyo tugiye kugaruka muri aka kanya. Icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe no gukunda ibiganiro byose tugenda tugushyiriraho umunsi ku munsi. Reka twanzike rero n'amakuru yacu. Yes, reka twongere tubaha ikaze rero muri aya makuru cyangwa se muri izi sports updates kuri uyu munsi wo ku cyumweru. Ndavugira ngo mbibutse ko buri munsi mugomba kujya mubona update by'umwihariko kuri sport. Ndavuga ruhago, umupira w'amaguru ndetse n'izindi sport zitandukanye. Ni ku nyandiko sports, ni sheni yagenewe ibintu by'imikino. Anyways, reka twanzike ariko mbere yuko twinjira muri Nyamukandagira mu kibuga cy'ikasi mitutu ndetse no muri Murera, icyo musabwa ni nta kindi ni ugukora subscribe, mukalikinga ndetse mukanasharinga ibiganiro ukakireba cyose kikarangira, kugira ngo wumve ibintu cyangwa se ibiganiro tuba twakuye by'umwihariko kuri ba nyirabyo. Anyways, twinjira muri Nyamukandagira mu kibuga cy'ikasi mitutu. APR FC guturuka Ishyorongi mu cyumweru gishize kuwa gatatu, ariko ku gatatu w'icyumweru gishize nibwo batwerekanye cyangwa se batugaragaje ku mbuga nkoranyambaga zabo ko bamaze gutandukanya n'abakinnyi batatu b'abanyamahanga bari basoje amasezerano mu ikipe ya APR, harimo Aliou Souane, Mamadou Say ndetse na Mahmadou Lamine Ba. Aba bose rero bari basoje amasezerano mu ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga cy'ikasi mitutu. APR ihitamo kudakomezanya nabo, ahubwo yerekeza ku isoko, ari naryo tugiye kwinjiraho muri kano kanya. Ariko kandi abakinnyi basohoka, ndavuga abakinnyi bagomba gusohoka mu ikipe ya APR n'ubundi miryango bisa nk'aho igifunguye, cyane ko hari imyanya bakwiye kuzuza igiye itandukanye. Mu gusimbuza rero aba bakinnyi bose uko bagiye batandukanye, duhereye kuri Aliou Souane, umucentral defender wasoje amasezerano agahita agenda mu ikipe, agahita asohoka mu ikipe ya APR. APR yerekeje cyangwa se yafunguye ibitabo yerekeza jomeri zayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru zagiye zisohoka mu minsi yashize ku mukinnyi yamaze kumvikana nayo myugariro wakinaga TP Mazembe na kapiteni wayo, akaba akomoka muri Burkina Faso, akaba yitwa Madou Zone, akaba afite imyaka 27. Akaba ari n'umukinnyi bigaragara neza ko afite icyizere, cyane ko twagiye tureba page nyinshi zitandukanye zo mu gihugu cya Cote d'Ivoire zivuga ko uyu mukinnyi mu by'ukuri hari icyizere ko ashobora kujya muri defense mu ikipe nkuru ya Cote d'Ivoire, ariko byose bikerekana urwego mu by'ukuri Nyamukandagira iri kuguramo. Ku ijoro ryakeye ariko nibwo noneho hasohotse inkuru zitandukanye ndetse n'ibinyamakuru byinshi byo muri Tanzania bigenda bikotinga ikipe ya Simba Sports Club, ikipe ikomeye cyane, Club Giant mu gihugu cya Tanzania, nayo ivuga ko yamaze kwerekeza jomeri ndetse n'amakamera yayo kuri uyu mukinnyi kugira ngo aze kuba yakinira ikipe ya Simba Sports Club muri Tanzania. Ibyo byose ariko bigatera impungenge ku bafana ndetse n'abakunzi b'ikipe ya APR, bati niba kuko APR ishobora kwipanga akazi kavuga ngo iraza kumanura umukinnyi kapiteni wa TP Mazembe, byanga bikunze ntabwo ariyo yonyine iba yamubonye. Aba scouting ni benshi baba bakurikirana abo bakinnyi, so nibishaka rero kugira ahigera mu matsinda cyangwa se kugira intego zirambuye, nuko
yabasha gukompeta cyangwa se guhangana n'izi kipe zindi zikomeye ku isoko kugira ngo ibashe kuba yabona umukinnyi. Bitabaye ibyo ikipe zikomeye zajya zigura ifate abakinnyi basigaye mu by'ukuri nta kirimo. So dutegereje kureba rero iyi APR iraza kwitwara gute kuri uyu mukinnyi. Bigaragara ko ihuriyeho cyangwa se hariho competition n'amakipe menshi akomeye ku mugabane wa Afurika ndetse yamaze kwandika izina ahora mu matsinda. So iyi APR rero turabizi ko ifite amafaranga, of course amafaranga guturuka muri Minadef, ariko se projet sportif yabo ihagaze gute? Ese baba baramaze gukonvenka uyu mukinnyi ndetse nabo bafite ijambo ry'umukinnyi kazaza kwakinira? Ni isoko rishyushye ryo muri East Africa kuri uyu mukinnyi witwa Mamadou Zone. Ese iyi Simba yo iraza kwemera ikipe nka APR? Bigaragara ko baba barayiciyeho bayitwara umukinnyi. Ibi ariko kandi biraza no gukomeza kutwereka ko mu makuru dufite dukura hariya ishyoronge mu bantu baduha amakuru by'umwihariko bari indani mu ikipe ya APR, biravugwa ko APR nanone igiye kwerekeza kuri indi soko ry'umudefanseri, ariko ngo amahirwe menshi ngo ni umudefanseri w'umunyarwanda, ariko icyumvirizo kikavuga ko uwo mudefanseri w'umunyarwanda bakiri kureba ko baza n'umudefanseri ufite experience, ndavuga ba Emery uherutse gusozanya n'ikipe ya Rayon Sport. Ariko ibyo byose bakaba ari amakuru mu by'ukuri mu bibazo bakiri kwigaho ngo barebe ese baraza kuzana Emery Bayisenye ni nyuma yaho umukinnyi Clement Niyigena Clemento asigaye mu gihugu cya Misiri gusinyira ikipe ya Cleopatra, cyane ko mu minsi yashize avuga kuwa gatatu ubwo Amavubi yagarukaga mu gihugu, uyu mukinnyi Niyigena Clement we yasigaye mu Misiri kurangizanya n'ikipe ya Cleopatra yari yamaze kwemeranya nabo, ndetse agasigara ari gukora ikizami cy'ubuzima teste medicale. Ibi byose ariko bigafungura amarembo undi mudefanseri mushyashya bivuga ko ashobora kwinjira. Hari abantu benshi bari gutekereza umudefanseri ufite experience, ndavuga Emery Bayisenye, ariko amakuru avuga ko umutoza yamukunze ndetse yamushimye imikino ari ku buyobozi ngo budashobora gukora ikosa ryo kugarura umuntu uri mu myaka nk'iriya, none amprise ari n'umunyarwanda. Ariko umutoza wa Kensista avuga ko bishoboka cyane ko bamuzana, ariko umukinnyi nk'aba Yunusu, abakinnyi nk'aba Alexis bose bakaza kwigira kuri iyi experience. Si yo gusa kandi ikipe nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu yamaze kumvikana n'abakinnyi benshi bagiye batandukanye. Hari abakinnyi bamaze kugera mu gihugu tayari, hari n'abakinnyi kandi bivugwa ko bazagera mu gihugu ku munsi w'ejo. Ndavuga nk'umunyezamu, akaba ari umunyezamu mpuzamahanga kabisa wa Mozambique, akaba yitwa Hernanis Luane w'imyaka 27, akaba yamaze already kugera mu gihugu, ndetse bivuze ko ku munsi w'ejo azagana kuri ofisi z'ikipe ya APR kugira ngo agire ibindi biganiro bya nyuma basozane, abashe kuba yasinya amasezerano. Iyi APR kandi iranateganya kurangiza izi transfer vuba aha cyane nko muri iki gikombe cy'isi mbere ko kirangira, kugira ngo baze bitegure hakiri kare, hanyuma babone ko bazamanukana ikipe ikomeye mu mikino ya Sekafa Kagame Cup. Uyu muzamu rero already ngo yamaze kugera mu Rwanda. Amakuru mfite nuko yamaze kugera mu Rwanda, ndetse ko ku munsi w'ejo azerekeza ku biro by'ikipe ya APR kugira ngo bagire uko basinya amasezerano. Uwe byararangiye nta kindi kintu gisigaye, niba yamaze kugera mu Rwanda byo byararangiye. Indi nkuru kandi dufite iri trending nivuga ko ikipe ya APR yamanuye indi ntwaro. Ni ya ntwaro wa mukinnyi w'umuhinga ukina kuri 11 imoso ryayo cenga wiruka utsinda ibitego byinshi, akaba yitwa Mamadou Traoré. Uyu uyu ni umumediateri wakiniraga ikipe ya Stade Marie, umuwinga nawe ndaje mubabwire mu kanya gato. Uyu mukinnyi rero nawe ngo akaba yaramaze kumvikana n'ikipe ya APR, ndetse ko bivuga ko mu mpera z'iki cyumweru kizatangira ku munsi w'ejo ku wa mbere azinjira mu gihugu. Uyu akaba yaje gusimbura Mamadou Lamine Ba, akaza guhanganira umwanya n'umunya Burkina Faso, akaba yitwa Memel Dao yaje kumusimbura rero. Uyu nguyu akaba yari kumwe
n'ikipe ya Stade Mariye mu matsinda. Muribuka ko yasohotse mu itsinda irimo za Esperance de Tunis, yatsinze ikipe ya Simba Arere Tour my dear, isohoka mu itsinda rifite amanota 12 ari ya mbere, ndavuga amatsinda ya CAF Champions League. Ndetse muri kimwe cya kane yakuwemo n'ikipe ya champion yatwaye iki gikombe ariyo Mamelodi Sundowns, ariko umukino ubanza bayitikuye ibitego 2. Uyu mukinnyi rero yarimo ndetse nawe yari captain w'iyi kipe, akaba yaramaze kumvikana ikipe ya APR, ndetse bikaba binavugwa ko vuba rwose mu mpera z'iki cyumweru nawe ari buze kugera mu Rwanda. Anyways, undi mukinnyi rero nyamukandagira mu kibuga kikasi imitutu APR FC yamanuye, ndetse bivugwa ko nawe yamaze kugera mu Rwanda, akaba ari wa muwinga Machachari, akaba yaje gusinya amasezerano y'imyaka 2 muri APR, akaba avuye muri Cote d'Ivoire, afite imyaka akaba ari umukinnyi mu by'ukuri ugiye gusinya imyaka 2 muri APR avuye muri Cote d'Ivoire, nkuko nimaze kubabwira, mu ikipe ya Afad Plateau. Akaba yaratsinze ibitego 17. Uyu mukinnyi rero nta wundi yitwa Amal Kudia Khan Michael. APR rwose umwaka utaha izaba ikomeye kabisa. Akaba yamaze kugera mu Rwanda gusinya amasezerano y'imyaka 2. Uyu Khan Michael akaba aje gukina ku ruhande rwa Barafinda. Uyu mukinnyi rero nawe ngo amakuru dufite rwose nuko yamaze kugera mu Rwanda, ndetse aje gusinya amasezerano. APR yamaze kurangizanya n'undi mukinnyi n'abandi bakinnyi benshi bagiye batandukanye, harimo wa muwinga nakubwiraga yamaze kugera mu Rwanda. Igisigaje ni ukumenya ngo se APR iraza gushimaho kuri iyi transfer yo guhangana na Simba. Abo ni abakinnyi mu by'ukuri b'ingenzi APR yamaze gusinyisha, bamaze kugera ready mu Rwanda. Anyways, APR rero ifite abandi bakinnyi bagomba gusohoka ariko itari yatangaza, harimo nka Mugisha Gilbert Barafinda, nawe byamaze kwemezwa neza ko atazakomeza gukinira iyi kipe. Harimo kandi n'umuzamu Ruhamya Nkiko Ivan shiti yanjye rwose, akaba yamaze nawe bivuga ko ashobora kwerekeza mu makipe arimo za Gorera kugira ngo aze gusimbura Gadi Muhawe, nayo Gadi wamaze gusoza amasezerano mu ikipe ya Gorira Football Club. Yes, ni byinshi rero biri kugenda bivugwa muri transferi mu Rwanda kabisa, ni byinshi biri kugenda bivugwa. Mu ikipe ya Rayon Sport nayo yamaze gusinyisha abakinnyi benshi b'Abanyarwanda, tuyerekejemo n'umukinnyi umwe mpuzamahanga uturuka mu gihugu cya Chad, nawe ukaba yarasozanyije n'ikipe ya Rayon Sport. Iyi kipe kandi ya Rayon Sport ikaba yaramaze no kumutangazo ready, akaba yitwa Charles Choplu, imyaka 25, kuva mu cyiciro cya 2 mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Uyu yari mu kibuga rero kapiteni igihe igihugu cy'u Burundi cyakuragamo Chad mu majonjoro yo kwerekeza mu matsinda yo gushakisha itike y'igikombe cya Afrika pamoja kizabera muri East Africa. Iyi Rayon Sport kandi yamaze no gusinyisha already abakinnyi mwagiye mubibona mu cyumweru cyashize, harimo Bandayishimiye Didier wasinye imyaka 2 n'abandi benshi batandukanye. Rayon Sport rero kabiri ku isoko ry'abanyamahanga, ndetse ibifashijwemo na directeur sportif wabo mwaramubonye uriya mu France kabisa, ari mu kazi. Ku makipe rero, amakipe y'iwacu mu Rwanda ndumva ari ibyo biri kugenda bivugwa by'umwihariko muri iki gihugu cy'u Rwanda. Anyways, twerekeze ku mugabane wa Afrika kabisa, n'ibiki biri kugenda bivugwa hirya no hino ku mugabane wa Afrika. Akaba yitwa Thomas Tete Partey, umunyagana wimwe viza yo kwerekeza mu gihugu cya Canada kubera ibyaha ashinjwa byo gufata ku ngufu ku mugabane w'i Burayi. Ibyo byose bikaba byaratumye yimwa viza, nyamara ari inkingi ya mwamba mu gihugu cya Ghana. Uyu rero akaba igihugu cya Ghana ndetse na federasiyo binyuze muri ambasade yabo mu gihugu cya Canada bakaba bamaze kujuririra iki cyemezo cyo kwimwa viza, ndetse bakaba bamaze ready kugeza ubujurire bwabo ku bubanyi n'amahanga ndetse
kubanye n'amahanga ndetse no kuri federasiyo na za migration zo muri Canada bavuga ko uyu mukinnyi nta mpamvu mu by'ukuri ifatika yatumwa yimwa visa yo kujya gukina igikombe cy'isi mu gihugu cya Canada. Ku yandi makuru kandi ari kugenda avugwa ku mugabane wa Afurika, muribuka kese cyangwa se ikirego cy'umusifuzi w'umunyasomaliya witwa Omar Artan. Uyu akaba yarimwe cyangwa se yarimwe visa yangirwa kujya muri Leta z'Ubumwe za Amerika ngo yaziraga ikirero, yaziraga kuba ari umunyasomaliya, bityo Somalia biri kuri blacklist y'ibihugu bitemerewe kwinjira cyangwa se y'ibihugu abaturage bo batemerewe kwinjira muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Umusifuzi mwiza w'umwaka wa 2025 muri kafu, ndavuga ku mugabane wa Afurika, akaba yarangiwe kwinjira muri Leta z'Ubumwe za Amerika gusifura igikombe cy'isi. So icyabaye ni ikire kuri uyu musifuzi. Murabyibuka ko mu cyumweru gishize yaje guherezwa kwishyura Super Coupe y'Abanyaburayi n'ushinzwe imisifure muri UEFA, akaba yitwa Sefere, aza kumwemerera ko yazasifurira igihugu, yazasifura Super Coupe y'Iburayi, ndetse bamwemerera n'akayabo k'amafaranga atagira ingano. Community y'Abanyasomaliya nabo iba muri diaspora yahise ifungura amakonti menshi cyane kugira ngo abashe kuba bagenera amafaranga, bashe kuba bagira amafaranga runaka bamugenera, no kuzuza miliyoni 20 z'amadolari kuri konti z'uyu muhungu. So uyu muhungu rero nawe ikipe cyangwa se federasiyo y'umupira w'amaguru ku isi FIFA yamaze gutangaza ko already amafaranga yari kuzakora ari gusifura iki gikombe cy'isi yamaze kugera ku makonte y'uyu mugabo, ndetse n'amabonuses yose yamaze kugera kuri uyu mugabo. Icyo azahomba cyo nyine no gusifura, ariko amafaranga cyangwa se ibijyanye n'icyo inyungu faranga bakura mu gikombe cy'isi nawe azayabona nk'abandi Banyafurika cyangwa se abandi basifuzi bose bari gusifura igikombe cy'isi. Twahageze rero ngira ngo mwahumvise, turi mu gikombe cy'isi. Mu ijoro ryakeye ikipe ya Brazil n'ikipe ya Morocco ikaba already yamaze kurangira. Ni umukino warangiye ikipe ya Brazil n'ikipe ya Morocco zinganyije igitego 1-1, ariko ku bantu bose bakurikiraga umukino bibazaga se Maroc ni Brazil cyangwa se Brazil niyo Maroc, ko Maroc yakinaga nk'ibihugu bindi bisanzwe byo muri Afurika. N'umukino Brazil yagize umukino mubi, ariko mbega umukino w'akana k'akamediateri, mbega akana k'akamediateri nimero 6 w'ikipe ya Maroc. Rwose uyu mwana akaba akina muri Lille, yaciye ibintu abantu bose bari kuvuga ko ari akazoza. Nyuma yo kwanga gukinira igihugu cy'Ubufaransa, agahita ahitamo gukinira igihugu cya Maroc ku mukino we wa mbere mu gikombe cy'isi, his official debut in FIFA World Cup. Akaba yaciye ibintu rwose, akaba yakoze amateka, akina umupira utabo, akaba yitwa uyu mwana azi umupira kabisa, yitwa Ayoub Boadi. Mwana wakuriye ndetse anakinira ibyiciro byose by'Ubufaransa, ariko kuri inshuro akaba ari gukinira igihugu cya Maroc. Akaba yafashe mediane irimo ba Casemiro, irimo ba Bruno Guimaraes, bose basimbuzwa hakiri kare kubera ko n'ubundi already uyu mwana yari yabaye ikibazo ku gihugu cya Brazil. Ni Maroc yakinnye neza, ni Maroc yakinaga ihanahana, ni Maroc yakinnye umupira mu by'ukuri ubona ko ari umupira w'Abanyaburayi, cyane ko abana bose n'undi baba bakinira ku mugabane w'Uburayi. Iyi Maroc rero ikaba iri mu itsinda rimwe na Brazil na Scotland yo ikaba n'ubundi yabonye amanota 3, yatsinze ko nayo iyoboye iri tsinda ririmo Brazil, Scotland, Maroc ndetse yes. So igitego cya mbere cyabonetse ku munota wa 18 gitsinzwe na Saibari, ngira ngo muramuzi, akaba ari muri target z'ikipe ya Bayern Munich, ko agiye kwerekeza muri Bayern Munich, ndetse amahirwe menshi ari uko ashobora kujyayo muri iyi sama. Ariko igitego cyaje kwishyurwa ku burangare bw'abadefanseri na Vinicius Junior kutoka Real Madrid Santiago Bernabeu. Mezo Branch aza kwishyura kino gitego. Umukino uza kurangira gutya, ariko ni umukino mu by'ukuri bigaragara ko ari ufite tension z'igikombe cy'isi kabisa. Vraiment ni umukino wagaragara ko uri kuri level igikombe cy'isi. Kambibutse neza, iyi Maroc iri ku mwanya wa 7 kuri tonde rusange ngaruka kwezi rwa FIFA, ni nako kandi iyi Brazil bakurikirana
ikaba iri ku mwanya wa gatandatu, bityo ibyo byose bigashimangira ndetse bikanagaragaza uburyo amakipe mu by'ukuri yari ku rwego rumwe. Iyi Brazil nako iyi Maroc mwibuke neza niyo kipe yonyine yo muri Afurika yabashije gukina kimwe cya kabiri. Murabyibuka mwaka 2022 mu gikombe cy'isi cyaberaga muri Qatar. Iyi yaje gukuramo Espagne, yikuramo Portugal n'ibindi bihugu bikomeye kugira ngo igere muri iki kimwe cya kabiri. Ni igikombe cy'isi rero turakomeza tugenda tubaha update umunsi ku munsi. Icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe, ugakunda cyangwa se ukalikinga ibiganiro byose dukora, ugasharinga, ugakora byose bishoboka kugira ngo ibiganiro bigere ku rubundi tubagezeho amakuru umunsi ku munsi. Anyways, reka tubashimire mwese mwahisemo kubana natwe, kandi mugende mudukurikire ni ku nyandiko akadomo.rwa ndetse n'ahandi hose dukoresha platform zacu zitandukanye. Nahubuta ku munsi w'ejo tugaruka n'izindi sports update. Jya wumvaga kuri first microphone of course Bekaberuka Celestin, ariko inyandiko team n'abandi benshi batandukanye bari kugenda bakora ibishoboka kugira ibiganiro bigereho neza 5 kuri 5. Reka tubashimire, nahubutaha.